الفاتحة بنياته لله الباطل الناصر أهله والأولاد والمال والدين والدنيا وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وأخفوه يحسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعز من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها أجرها عليها ما كسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا سمعنا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله الحمد لله شكر الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله شكر الله الحمد لله الحمد لله أشكر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إلى الله. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار. يا لطيف بخلقه يا عظيم بخلقه يا لطيف على
على يا الله بمزرعة من العلم الرحيم تداوي كل ما فيه من أمراض سكينة على يا الله بمزرعة من العلم الرحيم تداوي كل ما فيه من أمراض سكينة اللهم صل على اللهم صل على وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل على النبي اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة اللهم صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الأئمة اللهم صل على محمد يا رب وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا رب وارحم والدينا اللهم صل على يا رب وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم اللهم صل على محمد يا رب واغفر لي ذنوبي اللهم صل على محمد يا رب واستر لي عيوبي اللهم صل على محمد يا رب واكشف لي كروبي اللهم صل على محمد يا رب واغفر كل مهدي اللهم صل على محمد يا ربي واصلح كل مسلم اللهم صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا اللهم صل على محمد يا رب وارحمنا برحمتك اللهم صل على عبدك سيدنا محمد وعلى ال سيدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجرنا من قول ومن بركه اللهم اجرنا من قريب ابتلاء ومن قريب ابتلاء اللهم ارزقنا من العقول والفرها ومن الاذهان اسوء من الاعمال اسوء الاخلاق اتيك ومن الارزاق اجزلها ومن العافية أكملها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها ومن الآخرة نعيمها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاضل حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وذريته واهل بيته اجمعين ثم الى رسول المحمد محمد بن عيسى وزينها الفقيه المقدم محمد بن علي بعد وصول وصول الخروج عليهم اجمعين ثم الى ابوي الامام علي القيور وزينا الامام علي القيور وسيدنا الامام محمد بن علي مرد الى وسيدنا الامام عبد الرحمن بن محمد سكب علوي ثم إلى أرواح أولاد الحبيب الإمام أبي بكر السكران سيدنا الحبيب الإمام عمر المخزومي والحبيب الإمام عبد الله وإخوان أولاده وذريته ثم إلى أرواح الحبيب الإمام علي بن أبي بكر السكران ثم إلى أرواح سيدنا أحمد الرفاعي سيدنا سيد أحمد بن مسير وسلطان أولياء الشيخ عبد القادر الزيان وولده وذريته من الله ينفعنا من بركاته وأسرى لكم وعلومه ونفعته في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى أرواح صاحب الراتب سلطان الملا وإمام الأولياء وقاتل أبابير شمس الشموس محيي النفوس العبد الله الحبيب الإمام عبد الله بن أبي بكر على إدريس الله الله ينفعنا من بركاته وأسراره ونور علومه في الدين والدنيا والآخرة بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى أولادهم الحبيب الإمام الكتب أبي بكر وإخوانهم الحبيب علوي والحبيب شيخ والحبيب حسين وجميع أرواح سلسلة على الشيخ على بني علوي ثم إلى ومحبهم ثم إلى أرواح الأولياء الله ورسول الله والمجاهدين في سبيل الله إنما كانوا حلت أرواحهم من مشرق إلى مغربها ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمهاتنا ومشايخنا في الدين وجميع أرواح الصالحين والصالحات أن الله ينفعنا بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة
الفاتحة حضرة النبي المصطفى سيدنا ورسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وذريته وأشهاره وأنصاره وأتيابه يوم الدين من قيامة في الأرض وباسل خلق القرآن بنت خولد شر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الفاتحة أرواح الأئمة المجتهدين ومقرب الدنيا وإلى أرواح العلماء الراشدين والقراء المخلصين والأئمة الحديث المبشرين والسياسات الصوفية المحققين وإلى أرواح والد ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم الفاتحة أرواح والدنا وشيخنا وجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم من شرك أرضنا بها من يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف إلى آدم إلى القيامة إلى شيخ حبيب محمد بن عبد العزيز المالكي شر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي القيم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرف هذا الوجود ببعثة أكرم النبي وعز مولود سيدنا مولانا محمد النبي المقدس المحمود بالشفاعة العظمى والحول المورود ونصر الفضائل والمشهود وكريم أمهات والآباء والجدود نخبة عالم وسيد ولد آدم وانتقل في غرار كلمة نوره وأضاء كون ميلاده وبعثته وظهوره وتعظم شهدين الأكرم بانفلاك سوره على كل أكوان والصلاة والسلام على سيد السادات كامل السماء والصفات بالنور العظيم والقادر العظيم والصراط المستقيم والدين والقرآن المستقيم والمجد البخيم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته والتابعين من أهل ملاته وخرج ذلك الشر وفد بعسرته وصحبته وفرجت بخدمته وصيد بعثته وضم بتأييده في دعواته وموازرته ونصرته. Amma ba'du, ini risalah karangan adalah karangan terjemah risalah Nakib Sayyidah Khadijah Kubra yang dikenal oleh al-Imam al-Muhaddis Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Berkata Habib Muhammad Al-Maliki di risalah Manaqib Sayyidah Khadijah dan syafaat kenabian dan limpahan rahmat Tuhanan dengan disertai kesampaian tentang keistimewaan umum ini Sayyidah Khadijah Kubra radhiyallahu anha. Istri Rasulullah SAW Sayyidatul Wasallam Khadijah Kubra mempunyai kepribadian yang sangat banyak. Merupakan jaminan dari budi pekerti Rasulullah SAW. Lisanul Kamil, saya sungguh risalah ini menjadi untuk menebarkan keharuman di majelis dan di perkumpulan baik di kota maupun di pelosok desa. Khadijah Kubra adalah anak Khalid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Al-Asadiyah. Nasabnya bertemu dengan nasab Nabi Qusay yang telah menyatukan kabilah Quraisy. Sedangkan ibunya adalah Fatimah anak Zaidah bin Asam dari Bani Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Alangkah mulianya nasab Khadijah yang bertemu dengan nasab Nabi semulia habaib. Dan Allah Ta'ala menjaganya kesucian nasab Khadijah dari kotoran tradisi jahiliyah dan melindungi kemuliaannya seorang pemimpin kaum wanita dan menjaganya dari ujian dan cobaannya dengan pertolongan serta perlindungannya yang kuat. Oleh karena itu Siti Khadijah digelar dengan As-Sayyidah Tahirah
artinya pemimpin kaum perempuan yang suci. Alangkah agungnya karunia yang sangat sebesar ini sehingga terkenal dengan sebutan Al-Kubra, Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Khadijah Al-Kubra dilahirkan sebelum kelahiran Nabi 15 tahun yang lalu, dibesarkan dari kaum rumah tangga yang suci dan damai, sehingga Khadijah menjadi perempuan yang sempurna pengertiannya dan ilmunya dan kecantikannya dan kelebihannya, dan bijaksana dalam menghadapi persoalan yang ada. Khadijah dikarunia Allah harta yang banyak dan punya karyawan yang mengurusi hartanya dengan cara halal. Kemudian Khadijah memberi mereka upahan yang setimpal sehingga perilakunya patut ditiru oleh orang banyak secara umum. Khadijah adalah sebagai intan permata yang sangat mahal. Khadijah adalah menjadi tokoh kepribadian yang tinggi baik secara perorangan atau secara kelompok umum. Allahumma shalli alaiha wa amidna bil absar ya Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa aliha. Hadirin yang dirahmati Allah, sungguh Allah Ta'ala menghendaki bagi Khadijah bahwa terhimpun padanya kemuliaan di dunia dan akhirat, maka sampai kabar dakwah Nabi kepadanya dan Khadijah langsung menerima dakwah Nabi dengan penuh perhatian serta keyakinan, dan Khadijah langsung meyakininya bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang diakui keutamaannya yang sangat mahal, jelas, dan yang telah disaksikannya sebagai orang yang takwa dan suci. Jadi hanya Nabi Muhammad yang suci, orang yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah nanti yang mengiring kita, yang memberikan syafaat kepada kita. Jadi kalau kita banyak selawat kepada Rasulullah, maka pasti Rasulullah akan membalasnya dengan tiupan syafaat. Makanya kita disuruh bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak-banyak bersalawat. Salawat apa gunanya? Banyak membersihkan hati terutama. Yang kedua, orang yang banyak bersalawat diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umurnya. Dan berikutnya, orang yang banyak bersalawat itu akhir usianya husnul khatimah. Janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Sa'id Al-Habib bin Syekh Abu Bakar ulama Hadramaut yang sekarang. Jadi ujar Nabi, barang siapa yang banyak berselawat kepadaku pasti akan kuberikan syafaat dan dicukupi kebutuhannya. Nah, jadi tinggal kita aja lagi lah banyak-banyak berselawat. Orang punya berselawat itu yang kita juga kada pacang. Nabi kada perlu. Nabi kada perlu selawat, yang perlu kita untuk minta syafaat nanti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang telah disaksikannya sebagai orang yang takwa dan suci dari dosa dan orang yang dapat dipercaya dan orang yang jujur, sehingga Khadijah yakin bahwasanya orang yang semacam itu jujur akan membawa hasil dan perdagangannya insya Allah akan mendapat untung, sehingga Khadijah menyerahkan harta ke dagangannya kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjualkannya dengan upahan yang melebihi dari orang lain. Maka menerima Nabi Muhammad SAW barang dagangannya Khadijah dan keluarga membawanya ke negeri Syam. Inilah perjalanan Nabi yang kedua kalinya ke negeri Syam. Beliau ada kepastiannya bahwa Nabi SAW pergi ke Syam hanyalah 2 kali setahun berbeda, sebagaimana telah disebutkan
oleh Hafiz, yaitu yang merawikan hadis yang dijadikan rujukan yang bisa dipegangi. Khadijah menyertakan Maisarah, seorang perempuan, seorang pembantunya bersama Nabi, dan ia berpesan kepada Maisarah untuk betul-betul membantunya dan melayaninya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menanamkannya dalam hati Maisarah rasa simpati dan mahabbah, dan dapat menangkap keperluan Nabi dengan kecerdasannya dan kepandaiannya, dan membantu dan melayaninya dengan penuh keikhlasan, dan menemaninya dengan penuh rasa persahabatannya. Dengan mata kepala sendiri Maisarah menyaksikan sesuatu dalam rahasianya dan mendengar dengan telinga daripada khabar beritanya. Dari situlah Maisarah mendapat berita akan apa yang telah diceritakan oleh seorang rohib atau pastor bernama Mastura. Ini betul-betul kenyataan, bukan cerita bohong, dan artinya karena dusta sahih. Ketika rohib berkata pada saat melihat kekasih Allah yang mulia, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di bawah pohon yang ada di sana, rohib bertanya, siapakah orang yang cahayanya mengalahkan bulan purnama di jagat raya ini? Lalu Maisarah menjawabnya, inilah seorang laki terhormat dari tanah haram. Kemudian rohib berkata dengan seorang yang meyakinkan, tidak salah lagi, rohib ini, orang yang bernaung duduk di bawah pohon ini adalah seorang nabi atau rasul sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya rohib berkata kepada Maisarah, apakah pada kedua matanya terlihat merah-merah yang tidak berpisah? Jadi di kelopak mata Nabi itu ada merah-merah. Itu ciri Rasulullah SAW. Maisarah menjawab, ya benar. Lalu rohib berkata, iya, inilah dia Nabi yang terakhir. Alangkah bahagianya sebagai orang yang membenarkannya serta beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian datang perjalanannya. Di tengah perjalanannya terjadi antara Rasulullah SAW dengan seorang laki-laki perselisihan dalam harga, sebagaimana jual laki-laki. Laki-laki tersebut bersumpah dengan nama berhala Lata dan Uzza sebagaimana adat mereka. Lalu Rasulullah SAW berkata, demi Allah ya Nabi, aku tidak akan bersumpah dengan keduanya laki-laki tersebut serta berkata, perkataan yang benar adalah perkataan. Jadi apa yang disampaikan Nabi itu pasti benar. Karena Rasulullah SAW yang menolong umatnya di dalam nafkah. Siapa yang memilih, yaitu Rasulullah SAW. Jadi bisa-bisa kita aja lagi. Ia melihat segumpal awan menaungi Nabi tidak kepada yang lainnya. Di saat hari yang cerah, tengah hari, dikatakan dalam satu riwayat bahwa ia melihat dua orang malaikat. Ada habib bagi malaikat menaungi akan Nabi Sayyidil Kaunain, penghulu dua alam jin dan manusia. Allahumma ansurna fahadil duwani alaiha wa middana bil asrar fi'audat alaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjil amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi
وصحبه أجمعين. قال مسلم رحمه الله ونفعنا بعلومه وبعلومه في الدارين آمين. Dan sesungguhnya Allah memberikan ilham kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semacam maka menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha adalah satu langkah yang baik dan tepat. Lalu keduanya meminta persetujuan dalam artian bermusyawarah kepada paman-paman Nabi yang mulia-mulia, dan mereka mendukung kata-kata itu. Maka Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu maju ke depan untuk berbicara kepada paman Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Ada yang mengatakan kepada bapaknya, sedangkan menurut pendapat yang sahih, bapaknya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha yaitu adalah Khuwailid telah meninggal sebelum peristiwa perang Badar. Kemudian para tokoh terkemuka Quraisy juga hadir memenuhi Abu Talib. Dia Abu Talib yang menjadi juru bicara pada saat itu, dan Abu Talib membaca khutbah, Alhamdulillahilladzi ja'alana min dzurriyyati Ibrahim wa zara'a Ismail. Bermula, kata Abu Talib, bermula Nabi Muhammad adalah orang yang sudah kamu ketahui akan kerabatnya, dan sesungguhnya ia minang akan Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid dan memberi baginya mas kawin sekian, dan ia Muhammad demi Allah akan menjadi berita besar. Kemudian berdiri Waraqah bin Naufal, maka berkata dan berkhutbah, Alhamdulillahilladzi ja'alana kama zakarta wa faddalna ala ma anta wa nahnu sadat. Kemudian Waraqah bin Naufal lalu berkata, saksikanlah atasku wahai jamaah Quraisy bahwasanya aku sesungguhnya mengawinkan Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid dengan Nabi Muhammad bin Abdullah dengan jujuran 400 dinar. Kemudian berdiam ia, maka berkata Abu Talib, sungguh aku suka dan lebih senang jika ucapanmu itu disertai juga oleh pamannya Khadijah radhiyallahu anha. Maka berkatalah paman Khadijah radhiyallahu anha, saksikanlah wahai jamaah Quraisy bahwasanya aku telah menikahkan Muhammad bin Abdullah dengan Khadijah radhiyallahu anha binti Khuwailid, dan itu semua disaksikan oleh para pemuka-pemuka Quraisy, dan tersebut di dalam sirah Ibnu Hisham bahwasanya Nabi Abdullah sallallahu alaihi wasallam memberi jujuran akan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha 20 ekor unta yang bagus-bagus. Ada yang mengatakan 12 ukiyah emas. Ukiyah nama satuan berat emas bangsa Arab dahulu. Ini tidak bertentangan dengan yang diucapkan oleh Waraqah bin Naufal tadi, karena mungkin saja kedua macam riwayat itu bisa dikumpulkan antara keduanya, atau salah satu adalah jujuran sedangkan yang lain adalah hadiah dari paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Talib, untuk Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Atau Rasulullah SAW sendiri menambahnya sebagai jujuran kepada Sayyidatuna Khadijah atas pemberian pamannya, sehingga semuanya disebut dengan jujuran. Allahumma ansurna ba'atir ridwani 'alaiha wa amitna bil asrar allati awda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa 'alaiha. Bismillahirrahmanirrahim.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawin dengan Siti Khadijah berumur 25 tahun, sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Adapun Khadijah sebelumnya ia telah kawin dengan dua orang laki-laki, yaitu Hindun Abu Halah bin Zarah dari Bani Adi, dan yang kedua Atik bin Aiz bin Mahzum al-Quraisy. Dan Khadijah juga punya keturunan dengan suaminya yang dahulu, yaitu Abdul Manaf dan Hindun. Keduanya adalah anak suaminya Atik. Ada yang mengatakan bahwa Hindun itu telah masuk Islam dan berhasil menjadi sahabat Nabi dan meyakininya. Khadijah melahirkan dari Abu Halah seorang anak. Mereka menyebutnya Hindun, yang kemudian menjadi seorang sahabat yang besar yang ikut perang Badar dan Uhud. Dia telah meriwayatkan hadis yang masyhur tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan gugur pada peristiwa perang Jamal bersama Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sebagian mereka menyebutkan bahwa dia telah gugur pada waktu itu bersama dengan 70.000 orang, semuanya muslim, sehingga orang sibuk dengan jenazah mereka dan jenazahnya ditinggalkan orang tanpa ada orang membawanya. Maka ada suara orang yang berteriak, "Duhai Hindun putra Hindun, wahai anak tiri Rasulullah." Maka tidak ada satu jenazah pun melainkan ditinggalkan orang. Adapun jenazahnya kemudian dibawa dan manusia penuh sesak menggerumuninya, dan jenazahnya hanya dibawa di atas ujung-ujung jari. Allahumma surna bihaqi ridwani 'alaiha wa amidna bi asadillati audat haladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa 'alaiha. Wafatnya setiap hari kubra, yaitu ketika berbagai kebaikan yang amat mengagumkan telah sempurna bagi dirinya dan cahaya serta tanda-tandanya. Telah semakin nyata Sayyidah Khadijah mendapat panggilan dari Khalifah Tuhan pada hari ke-11 bulan Ramadan. Nah, jadi wafat setiap Khadijah ini 11 Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang terakhir. Paling penting untuk dibawa Rasulullah SAW bersabda, 4 orang yang akan diberi syafaat nanti di yaumul kiamat. Pertama, Nabi, orang yang memuliakan keturunanku. Yang kedua, orang yang memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga, orang yang berusaha membantu urusan mereka saat ia dimintai. Yang keempat, Nabi, orang yang mencintai mereka dengan hati dan lisannya. Nah, jadi 4 ini kalau kita bisa melaksanakannya, maka pasti Rasulullah akan membalas. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan sabdanya, apabila zuriatku Yazid kalian bisa membalas kebaikan orang tersebut, berbuat baik lawan Habib namanya ibus, patut orang yang bersahabat Rasulullah dan amin. Maka Rasulullah yang akan membalas di yaumil kiamat nanti. Nah, jadi masa hasil Habib lawan masih simbol banyak panas kan. Asam pacang biar juga untuk dapat sahabat Rasulullah SAW. Nah, jadi bersihkan hati, ini bulan Muharram pulang. Banyak ulama-ulama yang sudah meninggalkan kita, guru-guru para habaib. Apabila Julid Rasulullah itu habis di muka bumi ini, maka tunggu kiamat. Nah, itu sudah keterangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlil bait wa yutahhirukum tathira."
mensucikan keluarganya Rasulullah SAW dari segala kotoran ataupun dosa. Yang aku ini, kalau Pak keluar kata di Quran langsung, ya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh mencintai keturunan Rasulullah. Kalau biar mencintai keturunan Rasulullah, zuriat Rasulullah, maka biar sama mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar mencintai Rasulullah sama mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebaliknya, apabila biar benci kepada keturunan Rasulullah, maka sama membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar 1000 kali bersalawat tetap dibenci Rasulullah. Malahan ada hadis yang dipadakan terus kumpul, ya waktu di keraton. Di sini siapa lah? Man mata Rasulullah Sallallahu man mata budi li ali Muhammadin mata kafira. Ini hadis sahih. Barang siapa membenci keturunan Rasulullah, di hatinya dia membenci keturunan Rasulullah sedikit aja, walaupun sekecil atom jarak, pasti dia matinya mati kafir. Ini hadis bukan ulun, madakan tapi Rasul Sayyidina wa ibaduna wa qurrata ayunina Muhammad. Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau kita membenci keturunan Rasulullah sama membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita membenci Rasulullah sama membenci Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menyembah itu sama membenci juga, sama aja tafsirannya itu, membenci menyembah sama aja. Jadi ada di kampung lain kan lah. Dulu ada menyembah Habib. Hari sini kata Pak. Serius saya di situ. Ramjak Antum. Habib gila aja, nah gila Habib. Hati-hatilah menyembah jualan Rasulullah sama menyembah Rasulullah. Sekali lagi lah, kalau siapa membenci Ahlul Bait Nabi Muhammad, membenci keturunan Rasulullah, sama membenci Rasulullah. Sampai ini hadis Rasulullah SAW. Biar kayak apapun bolongnya, bukan berkata Nabi Al-Quran. Silakan biar buka surah Al-Ahzab. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apa itu? Yang artinya kula as'alukum alaihi ajran wa tawfiq qurban. Katakanlah ya Muhammad, cintailah keturunanku. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala langsung menyuruh mencintai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar bagaimanapun tindak perilakunya, kelakuannya jangan disambati, madah aja lah, keserapiannya lagi. Hati-hati kalau membenci juga Rasulullah. Dari kampung ini lah, jangan kali hari ini bukan diminta hormati Pak. Ujung Habib Separe diherani kada bertanggung guru atau pulang, wah kayak raja hormati. Fakta ini guru sumpah mencintai Rasulullah sidin, makanya naik sidin derajat, dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala derajat sidin. Sidin tuh jujur sama orang, dicaci orang, diracuni orang. Jadi kan mudah-mudah jadi wali, banyak ujian. Kalau bang guru sumpah tidak ada ujian, kada mustahil. Malahan sidin keras untuk memadahkan, untuk mencintai keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ujian sudah dikatakan dulu untuk ceramahnya siapa kan sini. Habib itu bungul, gila kan, tetap hormat, dihormati, tetap dicintai karena mengalir di situ darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sekali-kali lah membenci keturunan Rasulullah. Indonesia ini Allah pian, jangan ada guna Habib karena merdeka. Itu fakta
Yang mengibar bendera merah putih siapa? Yaitu Habib Idrus Al-Jufri di Palu. Beliau seorang ulama sufi. Jadi bilang Habib berat Wali Songo itu siapa? Habib Jawa. Nah, si Kong yang Habib selalu berjaga. Jadi yang berharap Habib. Walaupun masalim jangan berharap Habib. Guru sekumpul sini sangat takutan loh Habib. Sama tuh guru Samsudi itu di negara tuh ulama tuh alim namanya berulang undo di sini. Itu guru sekumpul langsung jadi majelis guru Samsudi negara. Alim orangnya muha putih kuning. Itu langsung guru sekumpul. Malah sini meninggal. Guru Samsudi dari sini meninggal. Tangan sini ini masih ada duit. Di tangan guru Samsudi masih ada duit untuk menghadiri buana Habib. Nah, ya. Anak mati sih tetap anak bersedekah kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu sallallahu Muhammad. Nah, jadi saya pikir kalau dia membenci kedua Rasulullah sama membenci Rasulullah. Membenci Rasulullah dikatakan membenci Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad mengampuni dosa-dosa kita, berkat Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita yang halal, dan Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dan tak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat Nabi Muhammad ya Allah, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami ya Allah. Agisna ya berkat Nabi Muhammad ya Allah. Jauhkanlah penyakit corona ini ya Allah, secepatnya ya Allah. Berkat Nabi Muhammad ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Sebagaimana Engkau berfirman ya Allah, ud'uni astajib lakum. Barang siapa yang meminta kepada Engkau akan kabulkan, maka kami mohon kepadamu ya Allah. Maka saya kubur ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Cukupi kebutuhan kami ya Allah. Akhirnya usia kami husnul khatimah, dengan husnul khatimah, dengan husnul khatimah ya Allah. Berkat Nabi Muhammad ya Allah. Jauhkanlah kampung dari segala musibah mara bahaya ya Allah. Berkat Nabi Muhammad ya Allah. Jauhkan kami dari murka-Mu wajah musyrik semua. Berkat Nabi Muhammad ya Allah. Wahai Allah ya Sami ya Maha Mendengar ya Allah, dengarkanlah doa kami ya Allah. Berkat Nabi Muhammad ya Allah. Jauhkan kami dari siksa api neraka Jahannam ya Allah. Wahai Allah, berkat Nabi Muhammad ya Allah. Jauhkan kami dari siksa kubur ya Allah. Kami takut sekali ya Allah. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad ya Allah. Panjangkanlah umur ulama-ulama kami ya Allah. Wahai Allah, berkat Nabi Muhammad ya Allah. Panjangkanlah usia orang tua. Panjangkanlah umurnya ya Allah. Dan tak beribadah kepada-Mu ya Allah. Wahai Allah, berkat Nabi Muhammad ya Allah. Kumpulkan kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Wahai Allah, berkat Nabi Muhammad ya Allah. Mudahkan kami, mata kami ya Allah untuk melihat Nabi-Mu ya Allah. Qasimu Sayyidul Wujud, Nurul Wujud, Sayyidina Muhammad ya Allah. Di dalam mimpi kami ya Allah. Wahai Allah, berkat Nabi Muhammad ya Allah. Bersihkanlah hati kami ya Allah. Cukupilah kebutuhan kami ya Allah. Tutupilah aiban kami ya Allah. Wahai Allah, berkat Nabi Muhammad ya Allah. Kumpulkan kami bersama Rasulullah, bersama Siddiqul Kubur ya Allah, bersama para awliya salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillah wal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama anta ala sayyidina Khadijah bi tammi tasdiq wa lina bi nabiyyi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amunna alaina bi dhalika ya badi wal ihsan wa kama tafaddalta alaihi bi
تعزيم حرمة جوزه عليه والذمة ونصر حزبه ودعوته ومتابعة سبيله وسنة وتأييد كلماته ووجهه وتقبل عنا بذلك وتقبل من ذلك حتى أوفر والنصيب أكبر وفي الاستمساك بسنة رسول الله حتى نموت عليها واحصرنا في زمرة وتحت ريبه وجعلنا من الفقر وأوردنا حوله المسكين بكاسه وانفعنا بمحبته وتب علينا واحفظنا من جميع البلاء والبلوى والفتن وظلم الحرمات واغفر لنا جميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات على أحياء محمد صلى الله عليه وسلم وتواصل بالحب والبدر للمصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دوام جارا تواصل بالحب والبدر للمصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دوام جارا وعلى بشار جارت رحمة واستجارت وليالي الخير عادت وسكت ماء الصحابة تواسى بالحب والبدر المصطفى والنبي مرحبا بأهل المصلى وبمن قد حل معنا وكل خير ذملا للنسب والقرابة نتواصل بالأخبار والبدر للمصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دوام جارا يا خليلي لا تدجر فعسى مقصود يرجى ويسر الله تعاسر وكفى شر الكرام تواسل بالحب المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى ربنا يدير غائب ورسول الله إلهي وعلينا إذ كتائب قد حدث فينا مكانا نتواصل بالحب والبدر للمصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دوام جارا من رسول المدينة دينها من خير دينه كل أنفاق رحيل من خاف إذ كلانا نتواصل بالحب والبدر المصطفى الصحابة فعسى دوام جارا
والجلود والمقدم والعمود يفتح الرحمن بابا توسل به بابا والبدر المصطفى والنبي ثم الصحابة والسلام الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Rame udah streaming. Ada aman.